درس 14 using this and that, these and those. درس امروزه خیلی درس مهم و در کاری باشد. در این درس ما جانشین‌های اشاراتی this و that یعنی این و آن و اینها رو در شکل جمع these and those اینها و آنها رو میگذاریم. در پایان دو تا مثال آوردیم. This book is red. این کتاب سرخ است. That book is blue. آن کتاب کبود است. میگذاریم به خود درس. خیلی که علاقه میدونید ما در باب دوم کتاب هستیم و موضوع امروزه رو دو قسم کرده میفهمونیم. یکم جانشین های شکل تنها، بعد جانشین های شکل جمع. Using this and that استفاده بری این و آن. مثال ها رو میخونیم. I have a book in my hand. من در دستم کتاب دارم. This book is red. این کتاب سرخ است. مثال دوم. I see a book on your desk. من در میز شما یا میز تو کتاب را میبینم. That book is blue. آن کتاب کبود است. This is my book. این کتاب من است. That is your book. آن کتاب تو است. This book. این کتاب. The book is near me. کلمه this یعنی جانشین this رو وقتی استفاده میبریم که اشیا یا چیز در نزدیکی ما باشد. آن وقت جانشین this رو استفاده میبریم. جانشین that book. The book is not near me. کتاب در نزدیکی من نیست. وقتی که در نزدیکی ما نباشد، در دور باشد، جانشین اشاراتی that رو استفاده میبریم. جمله دیگر. That's her book. آن کتاب وی است. کتاب وی دختر است. Contraction اختصار شوی. کلمه that is رو that's کرده نوشته میتوانیم. جمله دیگر. This her book. این کتاب وی دختر است. In spoken English, this is usually pronounced as this. It is not used in writing. کلمه this is رو در این شکل گفته میتوانیم ولی در زبان انگلیسی نمی نویسیم. در نوشت چنین نمی نویسیم چون که تلفظش خطا می شود و احتمال خطا فهمیدن هست. That's نوشته می توانیم ولی this نوشته نمی توانیم. میگذاریم به مشق ها. Exercise 20. Complete the sentences with this or that. مشق 20. جمله ها رو با این و آن پوره نمایید. برای درس امروزه رو خوبتر فهمیدن این مشق رو اجرا میکنیم. دو مثال اول رو خود کتاب علاقه اجرا کرده است. از رسم ها میفهمیم که کتاب در نزدیکی همان است و از این رو this استفاده بردیم. This is my book. این کتاب من است. در مثال دوم کتاب دور است. از این رو that is your book. آن کتاب تو است. می نویسیم. مثال سوم روچکا در نزدیکی ما است. از این رو this is a pen. این روچکا است میگویم. مثال چهارم قلم در دوری است. از این رو می نویسیم that is a pencil. آن قلم است. مثال پنجم دفتر دور است. از این رو that استفاده میبریم و جمله من چنین می شود. That is his notebook. این دفتر وی است. در جمله ششم دفتر در نزدیکی من است. از این رو this استفاده میبریم. This is her notebook. این دفتر وی دختر است. جمله هفتم is my dictionary. Dictionary یعنی کتاب لغت در نزدیکی من هست. از این رو this استفاده میبریم. This is my dictionary. این کتاب لغت من است. جمله هشتم کتاب از ما دور است. از این رو that استفاده میبریم و جمله چنین می شود. That is your dictionary. آن کتاب تو است. جمله نهم umbrella چتر یا زانتیک از ما دور است. از این رو that استفاده میبریم. That is his umbrella. این آن چتری وی مرد است. وی پسر است. جمله دهم چتر یا زانتیک در نزدیکی همان هست. از این رو this استفاده میبریم. جمله چنین می شود. This is our umbrella. این چتری ما است. این زانتیکی ما است. میگذاریم به مشق دیگر. میگذاریم به قسم دوم درس. Using these and those.
истифодабарии инҳо ва онҳо. Агар қисми аввали дарсро фаҳмида бошед, ин қисмро ҳам ҳатман мефаҳмед. мисолҳоро мехонем. My books are on my desk. китобҳои ман дар болои мизи ман ҳаст. аҳамият диҳед, дар ин ҷо китобҳо дар шакли ҷамъ шуд. Дар қисми аввали дарс дар шакли танҳо буд. аз ин рӯ мегӯем ки these are my books. инҳо китобҳои ман ҳастанд. ҷумлаи дуюм. Your books are on your desk. китобҳои ту ё китобҳои шумо дар болои мизатон ҳаст. Those are your books. онҳо китобҳои шумо ҳастанд. Singular дар шакли танҳо this ва that истифода мебарем. дар шакли plural дар шакли ҷамъ these ва those истифода мебарем. талаффузи this ва these монанд ҳаст. калимаи this кӯтоҳ талаффуз мешавад. калимаи these бошад камтар мекашем. these. якумаш this, дуюмаш these. мегузарем ба машқҳо. Exercise 23. машқи 23. Complete the sentences with these or those. ҷумлаҳоро бо калимаҳои инҳо ва онҳо, яъне these ва those пурра намоед. якум. китобҳо дар наздикиамон ҳаст ва дар шакли ҷамъ аст. якчандто китоб ҳаст. аз ин рӯ истифода мебарем these are my books. инҳо китобҳои ман ҳастанд. ҷумлаи дуюм. қаламҳо аз мо дур ҳастанд. аз ин рӯ those истифода мебарем ва ҷумла чунин мешавад. Those are your pencils. онҳо қаламҳои шумо ҳастанд. ҷумлаи сеюм. boots попӯшиҳо, пойафзолҳо аз мо дур ҳастанд. аз ин рӯ those истифода мебарем. Those are his boots. онҳо пойафзолҳои вай писар аст. ҷумлаи чорум. пойафзолҳо дар наздикиамон ҳаст. аз ин рӯ these истифода мебарем ва ҷумла чунин мешавад. These are her shoes. инҳо пойафзолҳои вай зан ҳаст. калимаи boots ва shoes ҳарду пойафзол мешавад ва калимаи bootsро одатан вақти пойафзоли зимистонаро гуфтанӣ бошем истифода мебарем. ҷумлаи панҷум. hats кӯлоҳҳо ё кепкаҳо аз мо дур ҳастанд. аз ин рӯ those истифода мебарем. Those are your hats. онҳо кӯлоҳҳои ту ё кӯлоҳҳои шумо ҳастанд. ҷумлаи шашум. jackets курткаҳо дар наздикии мо ҳастанд. аз ин рӯ these истифода мебарем. These are their jackets. инҳо курткаҳои онҳо мебошанд. мегузарем ба машқи дигар. New words калимаҳои нав. This, in, that, on. These, инҳо. Those, онҳо. Near, наздик. Far, дур. Umbrella, чатр. Pen, ручка. Pencil, қалам. Orange, норанҷӣ. Pink, гулобӣ. Purple, бунафш. Tan, хокии равшан. хокии равшан гуфта ранги экрани моро дар назар дорем. масалан ин ранги tan мебошад. Gold, тилло. Silver, нуқра. Boots, пойафзол, одатан пойафзоли зимистона. Shoes, пойафзол, дилхоҳ дигар намуд пойафзол. Jacket, куртка. Hat, кӯлоҳ. Empty, холӣ. дар ин ҷо дарси навбатии мо ба поён мерасад. аз ҳамаи шумо барои тамошои навор то охир миннат дорем. моро дастгирӣ намоед. фикрҳои худро дар зери шарҳҳо нависед. ба навор лайк монед ва наворро ба дигарон равон кунед. моро пайгирӣ намоед ва мунтазири дарсҳои нав бошед. саломат бошед.